Pambei na Luchingba Unlf Central Committee Member CCM SINAM PANKHEI ATOPPA MING SOMENDRO Manipur Police na arms smuggling gi MARAL SHIJINDUNA PHARE HAIRIBA asi Manipur Police ki Shemjin Shajinba Yumpham Yaodaba Aranba propaganda ni HAINA LALHOULUP ASIGI CHEROL lamana hairi LALHOULUP ASIGI Department of Publicity and Education ki Director Charairongba Thoksom na thadorakpa CHEROL lamana hai PANKHEI dagi phagatli hairiba small arms sing aduda Smith and Wesson 9mm pistol ani SIG Sauer 9mm pistol ama amadi Glock 9mm pistol ama yauriba asi LALHOULUP asiga Government of India amasung Government of Manipur ga khutyak pinakhiba agreement adugi ground rule gi matung ina nakal ani na punsinduna semba peace monitoring committee na approve tawraba matung CCM PANKHEI gi personal secretary singda issue tawba khutlaini Police na phagat pada yauriba JD Taurus pistol 7.65 amadi Falcon 7.62 caliber asi license ganni aduga .32 Celtic pistol Beretta pistol amadi FN Boroning pistol hairiba khutlai ahum asina party gi armory da hapchinnaba sem saduna lairibani nakalamaromda police na phagat pada yauriba M20 Falcon pistol adu CCM PANKHEI dagi phagat khiba natte amadi खुटलाई अदु पार्टीगा मरी लेनेदे हाइरे BMC की गाइडलाइन मतुंग इना इशू तौरिबा खुचु खुलाई फाउबा मणिपुर पुलिस ना लाना प्रोपेगेंडा तौरिबा असिना ताकपदे मणिपुर पुलिस ना मी फारबा मतुंग रिवार्ड के दमक मराल सिजिनबगी हाइनबी अदु ngasisu चथदुना लेरि हाइबसि मयक सेंगा ताकजरे अरानबा अमसुंग युमफम याउदबा मराल कया सिजिनदुना पार्टी असिगी मेंबर अमा हेक्तमक फाजिनबगी थोंग असि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना काइदौनुंगदा तौरोइदबा थोंगनी Numit adu maktada babu paradagi Manipur Police na PHARE HAIRIBA Konthozom Opendro ATOPPA MING Ibomcha Tokpam Tomcha amadi Kaithelakpam Charachandra asi party asiga hiramamattada mari lainade amadi makhoidagi phagatliba khuchu khulai sing adusu party asiga mari lainade amoromda amuk Lilong Hangam Thabi dagi PHARE HAIRIBA Hayalabuk Mayai Laikai dagi MD Islam Khan ATOPPA MING ATOPPA asisu party asiga hiramamattada mari lainade पार्टी की मिंगदा निंगोल मच्चा हाइना तपसिलक लगा मियाम दल लाना उहन्ना बखोना बनी UNLF निंगोल मच्चा को पार्टी अमता लाइटे हाइना सो चेरोलस ना मखाता ना फोंदोरकले